jadi sonon tua muna hang doliku anggi doliku perlu mobi madi ang saluna pagpuli matubur donokku awang apa na muna suhut awang iboto apa na iboto ni iboto tot nang naburuton na dihuton yang mangulog ko naman ay nang buibi kabukin doon jadi bagay ka ba tunga mo na sulon di batik kena lumpes suarap tak nama satu tuburuton kamu mah kang doliku na nung tabi doon so ini bagay ako doon ini dikutom sa doon tumpe na sa kababa pasal tamu mama tuhan muna kang doliku ang dunia tak kasih bingung masakan doon patungkol di ba meron tapi ang notusinya jadi mulai dia mari Tuhan tak matu marami paro raso may nasalun na amang buru nang buru leku nang ito at takasubir kami di parjongjong muna di manumu haron nami di pernakot di mata na Diyos matu tu raja nami di pernakot di tutu agad natin ibibul natin lang dyan di naruhan sa kapten kita mga teman dua mas manda batok kamu na perjolo doon kami koras kami nasa hatunya namunon tu namunon di pas kamu leku matu tu raja nami amang buru nan napatod di ala sa bulan na lewat ng mabalita ho naman sa sariyong maaari din yung tinangga di haron namin na batok kirim no ramra ng buru ito dinawambuan siluan mga mabinita ka sa tuwa ni Jabu di kanong manok sa natulang bunon mga kabinang baunon alayamang buru leku ibatok ko tusonon pa di haron namin kami terlumobi masalun na muna suhut nang sumuni ang rin namin pinumpari na po sila sa bungan nang buri bibirinaan na matok kami di huton matu tu raja nami plus luar kami na ito mabirin kami huruf ko ito tulong at tungkol sa ni yang niya na sila honor iboto doon di zon nang mulo di pinam dahil ang lula parjol ito aliaw maamang naman na matiyan nama ino at di pa rin ito kono na yun na matiyan nama kono na inang ko na matiyan ina ulit yung maleku tabuji ba tuhan kono na tutuwa na matokole uhapol na di ba sa hiton na murag siya roon kung daplo sabi siya dole yung satu to siya dole ni tapang mura 5 kilo daging ko wala ko wiring buhay ni pasurak kulit ko dito sa unang pwede haron nami hula-hula muna nang tulang nami sarat na ba ng tulang sarat na ba ng tulang tulang ulan ay ano po na tulang sarat na ba ng tulang dito sa unang pwede haron nami sa luot na pita-pita tawat tuwa-tuwa karena mangiuton gaya binalusin na rabinahan asyong takasani dunia takamu kami karena jalan lamuna selalu dalam takamuna itu laiku nang nauna wang burami lang burami las marwan ibadah muna uri mang don muna isok ko kami ni maboras pir asa may main napoki mo lumang pasalongan pir mato ni tasaluna dia kita marwan lakon lujur-lujur banyak kau matu tu raja nami so ni kena ganjang na wel habis na tiyo duli dikiran na pasaton nami isi menon don nabi kaswara sa do pasor horas sa una di naman jalo uli ba dihay na batu masilo di ba ko pa joko sa ba amang buru ba raja nami ula-ula masa tami mah boros pir na pasang buka biyo kalau nung utung-utungan di bawah malah kata harus kita bilang mbak pesatan mah raja nami besok yo besok dihay amang buru pada musik dulu kami sobat itu raja nami itu besok ini mah musik kami na niya manawag di robo tari tapos wadok may butuhon niya yung madrasoni amang umalo ala horon na tami to dito may mga musik na partusin pasal tami ibu murah spir na binawan nami muna suhan sa buwan dito tulang tayo manalo ada apa tulang ada apa tulang tulang tayo manalo ada tulang tayo manalo saya mau menutup kami cobain bagaimana mau menutup kami ang doli nabi ang doli nabi ang puro nabi ang doli nabi
sini patur di sini Paridia di Solo di situ Persuatan kami narusan kapten tumpe kang dulik kulang idulik kulang dong di sana perasaan satu sawalot kami tu di mana Jadi boleh merasa kolot kasana merasa nih ulah rogi sudi alamu nggak tuh di pasar tamu orang orang hanke kamar ulah terus orang dia berada ini dia orang ini tak sudah kurung masih tadi tak sudah ada kurung masih setahun itu di sini jadi marah asarohan orang ya dia nuli ongkro jadi yang nama kurunani orang yang kurang itu kan kau ulah kamu persiapan apa sih wah ada dia makam kurunani jadi apa kote nami tidak usah tiktok nempora kami tanpa udah nami semuanya kadang ada kontak mau batu di kontak seperti itu ulah nami soalnya berada nanti sebenarnya baru ulah nami ada nanti lebih bagaimana karena makoi kami ada nanti kalau kita makoi kami ada nanti asaro saat dalam kal kesenon mengalau sesuatu yang kuat ada di dalam dari seorang itu nanti ada dulu bikin pengajian orang tapi sekali lagi sebagian seluruh enggak cuma morong langsung ada salur tadi dan boleh takut dia mulai rajin ukur nami salur tadi kalau orang ini bila berpucuk tidak ting marah dari tua marah-marahi sesuatu masa butuh sok soni nang marajan itu tua nang marburu nang badi bebere awang ngurus kepala kasih rohanami uli rohanami lah surat dari nabi dan biar romunan nama untuk kami dudukku hidup ang guru minta tutu masuk atau tutu karena itu raja yang guru kami dan dulam sidur nabi nahammo asal di pesta mata udah sogot kadihaduan asal lu tak kesama roh lebih torok pami raja dulam di hati kita perempuan sabungan khusus nang semuanya nang buru bere nabi raja yang guru na masa di urusan ina masa di taulang na masa di itu anam kurwado rodo tokai mana betok kamu gabi mati juga koras sendiri rasanya ini rasanya udah ayo be sama saya ruang itu ibu tuh aku udah bahas kurangan ayo be alamar musik orang kau punai itu naturasnya apa sama memang termasakan dari banyak kok tidak kau punai itu rasanya jadi ulala alami kalau bang itu abu asal mau terdengar apa akapau punai rasanya itu bisa dia di jalan horas raja nawang buru tu beri kudu berjual nak kuraju turun beri kuda dulu oke tu sama dia benar tulang roda nak tulang nang tunggane kata di baros tunggane lem nondo nak kuset apalah tulang kuset kan nondo nak sare dong sebelum di sarung
kan itulah pari pambo do torok yang ini punya enggak nah belum sika tuh mohon tinggal bentuk balik merangkap kami motor sana nopat dia tuh dia benar betul lekung motor aku nang botok guna kemudian tuh minum beri yang roh nami mana motor nopak belum tuh aku para senorang tuh mati nung menguli sobat tuh di sini beri ngomong dari sini mana aku tuh terlalu wano mental lo mengilot beri belum sobat ikut langsung do roh satu meter utara satu sorong tarun satu dapat satu mandua mas asal dalam tulang nor tuh satu pas waktu marco bi ini matanya aku dari mereka lagi tulang nah ada ini kemarin ini lo tulang mana oh jadi main tulang mau meluncur mau motor nani meluncur dalam bakar motor di sana dia menalas merah di sana mah ada sana yang baru baca nanti itu dot tamun leku para musim nami memang gabi kita motor nami mah Masih lama propui ibu tekon dan lekon langsung diterui tapuk di musim kon beberku mau sih dapat semua kemarin sudah golang, sonang bersifat sari-saria. Radio putra sama dame-dame, saya nasi bina-bina. Akala dilantoran di mana pasoki, bersifat sari-saria. Rasa kalau rasa sudah sampai rata cinta basuh-basuh golang sonang bersifat sari-saria. Sudah goda, sonang bersifat sari-saria. Iya. Jalan. Mana? Oh, semalam kemarin sedang sebulan. Senta binere si vuole là perché si butti otta mi sembra binere si vuole là jari sapuri ora masih akan terjadi ora besok kita berbudi ora mau hanya bersatari ora sembra binere si vuole là perché si butti otta mi sembra binere si vuole là mantap terbalik orang malu dan jadi orang seperti balik orang malu pasulah jadi orang sembra binere si vuole là perché si butti otta mi sembra binere si vuole là.
dereng si Bolivia. Solo hidup sanggap orang Allah keruan orang solo hidup kemana orang asal di noteran kuduran orang dereng dia dereng suci di otak bisa tapi dereng si Bolivia. Dereng dia dereng suci di otak bisa tapi dereng si Bolivia. Yo. Ketudalan lupa roh, hidup motor asian, nasogoni, pangalau terlihat, orang bisa kuki, rapi dari dong, masih rahoni. Tarluko yung mga tuwa mo beriku na dua bawa nang beriku buru-buru tusongo ni be diaron na tulang do lemon saluk na tihami do tulang mo opung mo na dihutaw
nang rajay tulang ni Oma tulakku pasaribu nang sumuni bo na tulang nami manalo di Roma na potok kamu ni kudong bere uli maruham las marutong binabanyan dalaw sa te to sumuni pe pita-pita ni tulang me satu posogok manguli lunga pepek sari matua babak mondot ibu tokon nabotan na nyulang gawin na nyulang sito na pinahan na sogot aso di pesta-pestaan dah dulu di pesta sogot mga sangiyan do tulang matutulak. Debere na tusong ni pinabutan batu-batulak sama di pesta roham leko betul itu mari ini dah tuat teman-teman basuna so kata nama tuh nunga itu bago manawan hato dolo ng Robian or sa may toko naman sa alo meme senhami ibo to mawakili babat do day ng saluna hula-hula hula-hulam ng tulakta bonang tulakta si tuat tama na masih paso dong sa ito na panjang mumurho Matutulak siya namin. iso ni mawang boro di saluna di orang naman kamu na di dos ni tahita di narohay wang saton at ima ulos na warna ulos si dulu torok rambu pasaton ima ulos dais tu bereko tidak sa di pangrabatu to gino rambunan na di batadong ulos si pasu ali maritian do kami pasuray pagtinula-ula di sana ni katanyang nami pagil pasatuhat ta horas namun naman jalo ulima di kami salut na raja lula muna ng tulak namin na magtipasin ko Araw ko bendo na nangasam. Sa dulo sa ilok ko natin maamin na natarong lobe na naipagdo na ka ima pangurong na yung manok ko. oh so ni Sa ilok ko natin maamin na rin. gabi Ito kami. gabi Katagyan ng manutulak ka namat pariban ito. gabi jadi baju tasik puli Sari sari, sari sarna, dati bertema, horasman, horasman, horasman. jadi ako tokku ibu tokku saluna nakita mo na sugot at anong ning marjoget ito iso patutong Panginoon manipultur tortor ito oh nasi pultur tortay di wala tara joget naman non lang sa sadaan naman kanino Hino, Una vita furore no wewe, rosa rosa pora pora wewe, saiwa, Una vita furore no wewe, pero pare quasi una roma wewe, saiwa. Ala siraya kedua, siraya kedua, siraya kedua dan sarge. Ala siraya kedua, siraya kedua, siraya kedua dan sarge. Oh haina, Sabor mani amano wewe, Dio mado ihurna wewe, saiwa, Sabor mani amano wewe, Di pare tema ikulna wewe, saiwa. Ala siraya kedua, siraya kedua, siraya kedua dan sarge. Ala siraya kedua, siraya kedua, siraya kedua dan sarge. Volume questa vita Wewe, Si sagala la musica wewe, saiwa. Volume questa vita Wewe, Si tappuolo stare pena wewe, saiwa. Ala siraya kedua, siraya kedua, siraya kedua dan sarge. Ala siraya kedua, siraya kedua, siraya kedua dan sarge. Tidak ada yang paling
Dia ole 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 kaki nabrak, dia ole 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 kaki nabrak. Wah, kasa nami, nakaliyan. Nama anak saparnya lain aku sorry. Kasa nama, aku tuh masa tamuras itu. Gabi masalah oras ilang muna naburun nantar katahaya. Song ni marihitan legal tutur hula-hula ni haburun to marga utahaya no. Dos marwata. Ngalaw mamita kodangta sa sadarwata. Inasa hula-hula. Buamang. Bisa dahata maita ay kurang ay lautus yo si banda sa kay masalah oras. Dia lapa sa ato oras spirito di mahami. Imanang sa tami lalo ya muna amang baru marga utahaya. Matutu sa kita kami kodang namin ngalaw sa ato oras harupo itu tuwa muna. Amang parmusin namin. Lapa sa ato oras harupo pirmahami tu pargalingon namin marga utahaya. Asabay mamusin na upartusin. Martong ni mga dyan asal pagduluduhan arsiling kita natin gano'n sila ako sarang tarlumawi madihita na marlong at tuhuli mo para nagputas sila sa sona marsya na sakap kita kalpatua do amang udah dipartikyan o buanga ado surata ay kurang mailaw suang-suang ni manang Tuhan mo na raja ni hula-hula namin raja tapuna raja namin lang napagutuluguhan pa buliw sangat Tuhan mo ito kami Jolo aku sipai, siya dua tu Ipudi aku sipai mau. Itu nggak tahu nggak mau. Baga biarung buat. Sangat loh aku raja nami. Betok kami napa mendapat jalur. Buat raja nami. Suang ni mah dihita legal tutur hula ni. Haburot tamar ka utahaya. Buat pertulu kacu hamiate. Kau bahasa atot harboy pirong. Dos marohatate. Gabe mah pertulu mah ita. Isok ni manang dia muna mang baru marga utahaya. Gabe teraw saragana. Umaro hami marpo ni alaman martongan ni mga sana. Matutu. Diuti akan tulang muna nak kiningan harboy pin. Ang basong hatan si tua naman dokon. Firmen na poki balu-balu ang pasalongan.
Firma tordimu marga hutayan luju-luju madalan persaulian doa kapana moda. Asa si titik don nasi opa horong doa anggoles di rumah. Tunggu sadia benan ni tidak kanat tulang ni harboy piri. Manupa matari bata segurang main ang kombinasuna. Sa masolo tino ko matubot tayo na tiga rasmar lagwa mas kaya to di rondang ni bulan. Nung asahat kami magpuhuni alaman martongan ni mga janaw. Sa may ito tumanggawian sa ato para orang tok-tok mahita di ramot itu. Bodi mahani. Amang baru marga hutaya. Uduti amu cahayamu sani. Akla mangkural si todi. Jadi berarti mah di tulang udah ada pal. Jadi di tulang mangut nami tak kurang. Jadi ini tutu sari tutur setabi masobo tuamu. Dia mau raja di suhu bolon. Utahayan. Mah tutu. Sari tuturnya martulang do tuamu alai matapuk bulung marmon sakala di narang. Jadi ibu tutur laki yang uruh. Song parbuapir na binuan ni inata suribada. Sanjay matutu gabi penggabi perhorasa tutulan nyari. Doa matutu nat diolnya matua. Firma koki baul-baul pasat ongan. Firma tadi tumu luju-lujunan pangokoan. Matutu. Jadi besar kami matu Kurang tutur 5 juta kirim pengaribuan. gabi majalah oras. Besar kami makataon na kanang jet ko sumanipil na lang di doon. Songon parwebir ng donan tingnan otik tingnan ang pola siya taon ulang ng pola si Pujo. Otik sudah dia si Priton binay namin siya kuas manipil na dong di luador amat talibat amat tong ng gobi pas-pasnya. Lihat itu. Kurang robo namin budaya. Kampung namin. Raja kami raja kami. Anak ruang namin. Di naruang. Pasang ruang itu. Wajar itu. Ini soalnya tulang ini bakal kami seperti asal-asal itu ya robo ini. Si orang itu waktu itu tadi masih Raja kami raja kami. Ada yang lagi ada. Kalau yang bisa itu nomor 2. Orang itu kalau orang Raja kami raja kami. Ada di orang lain. Naruhan sa sapa. Ay ko sa sapa. Asaruan ay mga to. Ina ulo na. Ba ang bulan. Gabi na oras.
marsopa jari-jari 10 pasapku sada si majuli dosa luput ni roha. Di baik kamu tong mare-mare jari-jari nami do rindu cita suara. Las lihat kamu tong mula dio Tuhan nasa nunga tung las roha nami nunga tung pelga roha nami. Alay arong rohatan si tua-tua naman dokon di pangurura do hutan ay baho ditarutung do hutan di rasa banggabean. Hora sumami hula-hula muna macaro tugadan mamu marga hutahayan namamare. Madu tu raja. Sa sahat na suluk tinoku matubotean nunga sahat di pasatamu sopa ni muna doho ele-ele muna Tuhan ni hula-hula muna manupak mata di batas segurang mayang kombinasuna. Madu tu raja. Buaya amang baru tersongono ada rohamu marsopa di baik kamu nak mare-mare jari-jari nani nama dang roh kudolo deh magulang deh uturuan asal kenapa totoran muna do bere nami onate Gabi dalam raja nami. Ada rasa mau dok rajai ada matangiro do nak bawa punai ada tu nama gulang guru dia siap marawan bodoh raja nami wilayah itu ada di panggilan di punai yang manok dari mana dari mana pun apa punai ini panggilan di punai gabi jadi soang-soang ni mari hitan tinasan hula-hula ni hagoruotto lao molo dung dari dokon nama dangkur kudolok magulang ke tuturuan enak siga dua rinda saya ke dua deh terus marwata teh terus mana somot dia asa tafita kodangna tudolo maju hamusalla kasaton nami nama sabian nami anak pun nami on arong dosan tano si malungun arong dosan nasihan pakabaru arong don nasihan Kalimantan on aman langsung siya si malungun tano si malungun pain majoro amang luguna sawan na hujujungi sawan hujujungi oke ano Ego tahu pada permusik lagi orang dong Aku kali nanti dulu.
tabe satu hidoi
tinggal mampir Sidori nasama lepeng zaman pengangguran sayuran adalah kami itu rahasia risiko tidak orang berusaha Jeng dasar-dasar yang menonton Jepanya ibarat aretas menonton Pangalo-alo dan presiden hotel Betul pangalo bangkona Rongana sama serongana di masona Koraina siyang halangin alena Kurang halembay upaya si mali Nasa pagkilang namin Ruang rasa pangotangin Asay manonton Hanamiyon Nahasadina Dalam mantonton Baranang poli Nasa pagkulang namin Ruang rasa pangotangin Asay manonton Hanamiyon Nahasadina Dalam mantonton Baranang poli si kacang koro hari gelanjang si kacang koro si kacang koro hari gelanjang si kacang koro akan berikan itu rangka darina si dua-dua bersaing amit lagi ya nama perdana amit lagi ya nama perdana hari terang-terang si kacang koro hari terang-terang si kacang koro si kacang koro hari terang-terang si kacang koro si kacang koro hari gelang-gelang si kacang koro si kacang koro hari gelang-gelang si kacang koro
si kacang koro hari gerang-gerang si kacang koro si kacang koro hari gerang-gerang si kacang koro ada tuling hari gerang berdarita si malu saya amin lagi ya babak berdarah amin lagi ya babak berdarah hari gerang-gerang si kacang koro hari gerang-gerang si kacang koro si kacang koro hari gerang-gerang si kacang koro jangan digerak makanan tak bercetari gerak kai koro sama obat digerak makanan membewas dari ajaryaku ajarya goritra ajaryaku ajarya goritra si kacang koro hari gerang-gerang si kacang koro si kacang koro hari gerang-gerang si kacang koro Jangan sorry, saya sana, tapi mereka orang lagi. Wah, emang baru. Tuh dia doain bang udah benar. Wah, dia mau